Okwedlula amadoda kuyabikwa kalaplani umfana wemafela empilweni yomuntu uNkulunkulu laye ulenhlelo zakhe empilweni yomuntu amadlozi lawo alenhlelo zawo abakhonza amadlozi bakhona labakhonza uNkulunkulu futhi omunye nomunye uyala ukuvuma khona abakhonza amadlozi bakhona labakhonza uNkulunkulu futhi omunye nomunye uyala ukuvuma khona bambelelo qine lapho khona ngaze kube sePentecost umhlaba siphila kiwo vele ngowamakhosti akula ndawo yomhlabeni elamagosti echechi sokuphenduka ibhizinisi abafundisi sebebhadalisa iprofesi okwedlula amadoda kuyabikwa ngithi abakhonza amadlozi bakhona labakhonza uNkulunkulu futhi omunye nomunye uyala ukuvuma khona abakhonza amadlozi bakhona labakhonza uNkulunkulu futhi omunye nomunye uyala ukuvuma khona empilweni yomuntu uNkulunkulu laye ulenhlelo zakhe empilweni yomuntu amadlozi lawo alenhlelo zawo ayizikho konke okudinga ukuthi umuntu akale okunye kufuna ukhuleke ukube phansi ucele edlozini abakhonza amadlozi bakhona labakhonza uNkulunkulu futhi omunye nomunye uyala ukuvuma khona abakhonza amadlozi bakhona labakhonza uNkulunkulu futhi omunye nomunye uyala ukuvuma khona bambelelo qine lapho khona ngaze kube sePentecost umhlaba siphila kiwo vele ngowamakhosti akula ndawo yomhlabeni elamagosti echechi sokuphenduka ibhizinisi abafundisi sebebhadalisa iprofesi okwedlula amadoda kuyabikwa ngithi abakhonza amadlozi bakhona labakhonza uNkulunkulu futhi omunye nomunye uyala ukuvuma khona abakhonza amadlozi bakhona labakhonza uNkulunkulu futhi omunye nomunye uyala ukuvuma khona okwedlula amadoda kuyabikwa kalaplani umfana wemafela empilweni yomuntu uNkulunkulu laye ulenhlelo zakhe empilweni yomuntu amadlozi lawo alenhlelo zawo abakhonza amadlozi bakhona labakhonza uNkulunkulu futhi omunye nomunye uyala ukuvuma khona abakhonza amadlozi bakhona labakhonza uNkulunkulu futhi omunye nomunye uyala ukuvuma khona bambelelo qine lapho khona ngaze kube sePentecost